Kubota JL19 4ВД гидронаклон бар, левый правый лом положениялары менен техникалык абалы өтө жакшы, свежий келген. Бурулуштар, маневрларын көрүп тастар. Вон немени кошуңчу? Фрезан левый правый положениясы. Левый правый положениялары менен вомдору. Наоборот, эми бер жагына. Пониженный, повышенный блокировка. Передок 2 положенияда кошот, постоянный, автоматический. И вон 5 положения. Реверс, рульдары жатып турат. Техникалык абалы өтө жакшы. Акчасы 480 000 сом тукандар. Адрес Өзгөн району, Куршабы айылы. Келе бересиздер. Японский Янмар 33, Mitsubishi 23 Янмарлар, тракторлар толтура тукандар.